Kemana mana? Hah? Kemana? Hujan. Macul. Jeung saha? Jeung saha? Jeung bapak. Bapak keur macul. Di mana? Oh, loba belutan teu? Hah? Badeg. Naon badeg teh? Loba. Oh, loba. Loba naon? Kuyang mana namanya? Mat, kucing saha ta? Hah? Kucing mahabut. Nah, mau kucing mana? Ayo tuh goyang, ayo. Goyang ayo. Yuk. Enam ada itu tuh jalan. Amang teula. Oh, enam. Amang teula. Enam mana teula? Amang teula. Buru. Amang teula. Buru. Amang teula. Mana teula? Mana teula? Amang teula lah. Emang kau naon mung teula? Kau naon? Era. Era. Kau naon ka era? Buru. Amang lah. Ka mana? Rencana. Arek naon? Dinya. Arek ka mana? Iya. Buru. Mat. Engke dibere duit ya. Dibere duit. Engke dibere udud. Hah? Kumang uwo. Kumang uwo. Engke dibere udud buru. 6. 6 teula 6. 6. Amang teula. Ih, si Ahmad mu teula. Suwe. Tuh, si Ahmad arek goyang ka ditu cenah tuh kana ngalaktor. Ah, goyang atuh dak eh. Mana belutnya? Ningali coba. Kata anak kantong coba ningali. Mana sebelah Hah? Wuhan. Waduh. Udah lompat mah eta, mai. Di mana? Mang belut na, Mang. Mana belut? Mana menang belut? Ya. Loba geuning. Coba angkat tuh. Angkat. Sok. Oh, loba menang belut nih. Menang di mana itu? Di situ. Soy. Ren, mana menang Ren? Hah? Mana? Dikeluarkan di. Mana menang tuh mana? Mau bolok ke tungkul mana mau menang tuh? Mana? Ketempok ya tuh. Ngeletik anaknya tuh mah buyur. Oh, ini kayak itu. Ini kayak gitu.
Kalabur tuh. Oh no. Cernya 2 cer. Mat. Halo, Mat. Kau nanti ngalabelut, Mat. Kunaon? Tuh itu batur ngalabelut kan mana tinggal. Goyang, Mat, goyang. Mat. Goyang. Mana? Itu tuh di sawah tuh ngalabelut. Emang eta nu Mang Umar? Lah, ini tuh. Oh, ini. Naon mana? Orang. Si Reni tapalan. Enggak ada. Sama kata foto YouTube ya. Jadi kalau mana kali